Mılırın bıyıl Jokuska Korat Kelbeyer kiniger ülelen tegini turar. Kihetin sinin çabdigidler sport ulakandı varastara sübbe 5-30 yıllahı üleyderin tolular. Respublikatağı Duvat Ahmet kiniger modern spor kompleksigar Samorodok baseynigar kıyı biyensala spor dıbarıgar Araskanlarga Mira Grigoriyevna Şişigina ayımnilahtık taharılahtık ülelete. Ülağı cükküldağ Fiskültüra Sport Spesilihin Respublika Sportka Ministersvetinin ahınlarından kıyınca 994 yıldan kiyin korat birden bir sportka dıbarastарын ködüstağtık salayar. Федерация председателя Мартынов Борис Митрофанович ден хирург-врач боланы турорсын Дуамас Ахмет кине терелинне. Мигин кытары федерация шашак Пятистин Владимир Ильич үлетін сағалабыта онына по шахмакка болағына Руслан Юрьевич Шевков кине общественный үлеті болдыға кине председатель федерации шахмат үлетін сағалабыта. Очолорга тренер ден шахмакка да шашка хохтар болдактыр ди. Ол хим болдагана бәм бу тоха председатель урожай үлели хиджамын онна бу Масурин Дмитрий Николаевич ден спортсмены кытебиси битим. Кинене санан келбитим. Күстах шахматистен онна таттан Охотин Евгений эти шахматисттер онна Думакка болдағына Бурнашов Алексей Юрьевич бәйтін бағытынан де меха бәйті кәлен үліға кейт біті. Примерно 10 кейі болан үлебітін чөй батық сағалауып бұд. Тұлыған сетихилер барлар әте, бастығы гроссмейстердар, жақталарға Бурнашов Александра, онытын Александр Азаров еген гроссмейстер бол бұттыра, Токусаров Иван, Материона Наговицина, әме международный гроссмейстер бол бұта. Береген кене бұл Дуамас Ахмет кенегер директоринен үледейіз. Бұйыл бұл модун үбіле хүбе 5 сыл болар. Кенелер маны хүбе 5 сыл үлеләбі жондар әлбақтар. Қолавыра Степан Никич хүбе 5 сыл үлеләті, Отдел кадров, Люба Петрова үлеләті. Әлбақтар хүбәчі кеге бары болу. Оннаттан туғыр денет яқын бағарабын қолыбырай те шашасына шахмата сынтыргеме 30 жыл үләбі жондар балдар. Бұл модуңы үлбе 5 сыл. Жүдікі кендер бұл олықтыру бар. Жүгай бағатық үлі боланлар үлелі хиджар болдақтыра де. Мен әлбәқ көріңі манна сайындар бұдым. Қолыбыра даже бильярдный спорт ден Ефремов айттал уола мет чемпион России бол бұда. Онна болағына компьютерный спорт ден Эме бара саңырды. Осының үлхеттербін барытын спортқа сығындар жоны мұнне хатабытым. Куту көверіне главный бұлғақтыр еті мастер спортта по шахматам. Оны бұл Николай Левич үліғал бұтым Константиновы. Білеген бұлана заслуженный работник России. Мастарды ғытығар Алексей Трофимович Афанасьев, күстәк специалист. Он тех үліхеттер дағаны администратордар, кассирдар, тренердар. Тендік бары манна әлбәқ сыл үлеләтілер. Бәйлерін тоқтым иделерінен, таптабыт иделерінен. Мадуңа болағына Давыдов Петр Николаевич мехами үліға кері хатабыта. Мен кенені Балынес Владимир кенелер Кинене болан оны икендерін тоққа залға көңілләммен кенелер оны жарықтаныларын сағылабыттыра модуңға. 2-5 сыллаққа меген бұл дворец спорта 50 лет победы директорынан абыттыра. Очоларға спорт комплекс «Триумф» тұтулла ликеті. Тұтулла тұрар әті ду, тұтулла ликеті ду. Ол хем бола тоқ бар, олақан күрәқті хейлер. Николай Николаевич Тарскай күрәқті хейті. Дмитрий Петрович Коркин тустуга күрәқті хейті, международный күрәқті хейлер. Футболға, по футзалу күрәқті хейлер. 2-ғы сылға дети азы кәмегер манна улақан ремонт бол бұта. Залы моқтатын ең барытын ремонтын ауып бұд. 2-5 сылға бұл дворец спорта, бассейн, самородок денеме үләғанамытым. Манна болла жахамы рахана бек. Он таттақса 15 сыл үләдім.
2-15 кадылы. Онны оннан үчүгай багай улахан результаттар атыбыт. 2-6 ыллаакка сеттеге улахан капитаны ремонт болбута. Чашата, бассейн чашата. Полностью бартын урукка эрге кафелин үнтө сыньян, саңардан, хаян, үчө батык ремонт оңоттор буппут. Министерство спорта, правительство көмөлөһөн. Оннан манна бу бассейнга улахан сетихини Усов Юрий Иванович ден тренер оңор бута. Кени боллагана бихи кенелин иккен тух рабочий план оңостаммут күнгө ките оголора жарыктырете. Оннан кени воспитанияга Тищенко Антон ден ол бу көрөргү курдук. Бассейн хүрбе 5 метре. Туха Москвага боллана бассейнлери боллана 5 метре. Оны болана бу Тищенко Антон кини чемпион России болбута, онна мастер номатын торбута. Ирдебилля халаячы жоңго кеһи быһытынан төбөлөтер урата качысты баларда иели истин кыһамнила сыһыннах болон үлэһеттерин жекергеттерин өйүр көмөлөһөр сыла сайгыны лохтур коллективи түмер. Ханнада ананан тиен үлеләтер үлэһеттерин үләннәхтерин билинилерин ытыктабылларын онна макталларын ылар. Үтү хананы үескетер. Мындыр үшөй үлэһеттерер хачыдык сыһыннаата Один бары бир үчөй хан коллектив боламыт ляхтык тонна тахарлахтык ляпыт. Отзывчивая всегда в каких-то вопросах сложных помогала, подсказывала. Но с ней было на самом деле комфортно работать. Григорьевна нас как-то сплачивала всегда, коллектив объединяла, чтобы мы плотнее, команда у нас чтобы была. Нам очень нравилось работать с ней. В 2000 году, когда мы организовали Федерацию бильярдного спорта Республики Саха-Якутия, меня избрали в 22 года президентом Федерации. И первым официальным спортивным руководителем оказалась Мира Григорьевна Шишигина. Она поверила в молодую федерацию, она поверила в нас и пустила в спортивную секцию по бильярду в стены спортивного комплекса «Мадун». Именно из этих стен в дальнейшем вышли сильнейшие бильярдисты Якутии, в том числе первый мастер международного класса, неоднократный чемпион мира Александр Чепиков. Ему в то время было 13 лет, и впервые кий в руки он взял именно в стенах спортивного комплекса «Мадун». Бастан хагыбыт бисыл камнас көрүлүбетага камнаа хок булан эргитен үлеттери хомуян оңрон бартын баргынан баран хин камнас төлөн үлелеппите. Үшүгөйдө үлелер жоннорго ден Мира Григорьевна терилтаатыттан хүрдэ шугай качынан көмө оңортообута. Үтүе хамсааны өрө тотан Мира Шишигина үлэһеттеригер сатаалны түнө көмөнү оңорбута элбэх спорт садыгытыгар киллер бекылаата сүнкен, жақтар нарын санныгар сөктерілді біте бәхінестері өрүтін үдді көпетінестәқтік, итағытиләқтік толырыр. Оғы сағыттан түйірен көтін спордыры тұтан кәлбет Мира Григорьевна Шишигина физкультура онны спорт берелектер сетихилерге канаттыр ден ағар. Тостақ сөрін үлетін тахынан олаққа сыхына көрүйті үгіз, күннағы үлетігер олағыр түбі күрелі әлбәқ. Билигин Мира Григорьевна Сахан мост Дорстрой туту терилде генеральный директорын солбуячынан тахарылақты күлелер, кыхалақтарға көмілігір амарақ санатын тутахалжар, кыхтақ терилде ытықтабылла халаячыта, bu istin ihiraq valiyata hannar bit johon tariyatçı halayatçı ülelen asbıt sporduna biyektara übülüdde asılların toluları ananallar.